Lu kesini, biarin gua yang bawa itu. Jangan. Nih. Biarin. Lu yang bawa monyet. Iya, biarin. Ani bawa ginian aja dah. Iya. Penting ngaso dulu ya, istirahat ya. Ya udah. Capek banget ini. Duduk nyet. Duduk nyet. Nyet. Aduh, malah air udah kagak ada lagi dah. Bawah, turun. Nih, itu bukan makanan ini. Main mau lompat aja. Nih. Duduk sini, bawah. Bawah sini. Nih, bawah. Nih. Itu. Elah makan ini. Ini. Makan. Sono. Enggak, Tak gendong. Jangan. Mewah noh. Nah. Tuh. Istirahat dah. Pak. Nih. Udah libet-libet bae situ apa? Nih. Sini. Ya ampun. Ini. Dia udah betah di situ. Nih. Bapak